I know about paying a boy. I mean, I went there all day, young Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Osende say, as I yari yani ansasa, yerin to me yet, nay and ye. Amen. Instead of that, make a choice, ear one cassa show hunkren. Say show hunkrana, or pop one cassa, ma brina, jiza, bedges, the Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Nyamena asuman and debiara aiden akwasor. Osanda sa adwene yankakawa pe, adwene yantanta, adwene ye bien pe, afiribo dwena adwendada obi. Dama adwendada one bo mu pe, afi nyamena wasoma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo jize no do beto. Rabbi oyekase. Yerebo hwe na hyesensam. Na ye hu botaya emi na wo ye dete ha na mama ye ni jize no etuma so abapa ama emi na wo inara. Rabbi oyekase. Osende Nyame Somafo se aza yimpa baye na antase no erintumi ye na enye ne ye. Amen. Na mo musa atasa etumi ye na eye ne ye. Ite de jize no osipi. Nti se ye hwa asomde ntontonsom tumu ma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo za bana. Asam kekre bi owe echi on ose. Enwuma yi ya asomde ntontonsom ba wona japaza abosen Rabbi de sana brehen. Na mo mu ansana obi botumete nwuma yi aye adwuma ma aye no gido ya asomdwe ntontom ba owo jiza osipi. Amen. Ntana pe wujize yin den aso wujize no osipi another wujize no oyihim. Rabbi oyekase she enye na abredo mpode aye o na aye kan amahen hwe de no won abredo Yankopon ka chende moroboto nsu na medase asase no. Yankopon wan ka nche no wode onchichiri brebi wo suru yum. Za ka chende onyam onye apamadaka obafa asase no dubi. Na sembisani nsu no bro otare no aso amfa asase do ana. The only salvation, another the only thing a nipa wurama no ho tan ni de ozi no ho wura no wona apamadaka no mu. Rabbi oyekase. Iti anape sawoso aba. Nemi na wo ye be hia wo ha. Za all the is to hina adwendo na hina komapondo de. Apart from Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo. Ne soma oza aba ofo na asomdwe ntontonsom nkwaji nyi baby arabi. Amen. Osende sa nkwaji wo baby a. Nkemi na wo yanko half night. Yanko quarter night. Yanko all night. Yansan yanko war night. Amen. Osande say yakwa war night and mboba ya yemu binum yato mbaya eda kwa shobonsam na yi na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo bi sede aso wore ofie beyifu mpobotum atwena na asumdio ntende ye behwe Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo na hyasensam dembre tetino si no o Yesu de oba ni obeyin na nhia yerbehwe amawadwene anya wontanta sa adwene yantanta pe de bia amaka Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo de ne se bien enwede nsa no ode korto ha na ode kora atweedo wabra yimpa no ye bien but o wan hwe ode bien na bogu apampam faso bia ne mbam. Rabbi oyekase o me de yade yarba na da ho na edibo wi afidue mu na momu asama oyekase Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo zite ye chiri de seba menchana mama unkwaje salvation. Asami ya asamo yedo. Osanda henzi imde henu ko oyi. Yana na no henu yawi. Yana asini tibia yempe nti ne yezreba. But bra ye be no odeda osom bochani na razama yende se yeti nature ye ben yankwaje. Rabbi onye ndem na onfa mayen. Nti senior demebre yerebo hwe Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ninsam mu na hyasensam mu amama ebu ewunti ase ayiwa ebu ewu akomam afi jiza adebe no so jizi no esipi se jizi no esipi a bibi anhu ayo beyi yo. Amen. Osihwe se enhu me de Nyame na osoma ma wale Rabbi yakase ampa na naraka da kanumpo eka wonye adwuma asemi ya asemo ye ho mama yemfa na trada se yafa asemo obefi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo nenum aba yefende oyize oyetra
yana brabo no so dama na oboko yana pomze no dama na oboko na mom se ya fa asam ne da asam ne sipi na ohyama wo wiase ne nara na yenkwete na ozi aboko nkwaji miza osafata mi na wo de ye nia Nyame Somafo ore kire no ye ndwuma ne bi Rabbi Oyekase ampa ye hwehwe na asam ne mukakra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh na ahyase asam tumiya anepe abane ncheni iyo bi na asam ni asopepe onyeyer ne maame ntase na wanwon iyo bi na asam obi sani nti na no obi bisa de no obede na obi ote dem ode nsa ode atomodo no wayim ha we femodo amen oyezen magana yi oyezen magana yi do beto Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne nsamase nti se mi na wa ne pe ya wa ha oya Nyame na re ne hu oboro aboso yi Rabbi na nkasa wa kan he ne kan no dom no ho nti na mi na wo yete pete ya ase amen sa wan kan he ne nkan ho a ebi mpo aye osofo ebi mpo aye malam ebi aye dunsini kase bi ebi aye konfu kase bi nanso osanda aboso yi Rabbi onyim de kan no dom ko no ho nkotinti na nda aba betena ha Rabbi oyanda mfama yen amen senior yanko wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh inyo kunfi dunkwa Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh won na momu hona wuyi mu no Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo so hwe ose oye a seed planted by God and watered by men oye duazo ayankopon nara hyada siesie na odia na momu wa mamanyi pa ayede no wegugudu nsu ma ehu de yi ne papa ni yi ne maame ni na momu wonam oba na obayin ho ne pedo anade ho ne kitamuzedo na odin yin sandam krofo no Rabbi Oyekase aye kura na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo wo senior brothers ansa na no orba but asem bisani denti na one for small painful na one famra each other na bossa na Nyame rehye no oyeden onduri amen amen nti ya wa bribiara dem Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo reka no ya wa bribiara na no mu asem oyeden oba nti wo yin say no wo no na bra wo no so wan wo ne ba biara ekunfidu nko se fia na rekwa ubufu kra bo ma nanto akọ Rabbi Oyekase ampa krono da kwa ho nanso onyi ne da adentra oye yimti a yerebuda a na so yen kro yi bibi papa bi batumi efima ba na adanu Yesu okọ Nazareth bra wo no Nazareth no na anu kromo oso okọ no wentuma ye amen oso wentuma ye tumndwuma adentra o send was see that iya wo no hey iya yan ne nam hey na idi yan ne bobo impo na bo no koto efu mo aka che na banti was send dot da honara amen nti bro sha se do kan won sam no ye zim ho de wo beje nti o ma mo ka de na asase da sempo meka kire mo amunjinzi na osoro zeze meka kire mo ahun beje zana Rabbi Oyekase okay Rabbi Oyekase now wo won dem kro kitsa bai mo nti obi ni expectation that say Nyame rebeje obi aba o de wo won kro kasim te den kran na se wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo won kran na akra ya sensu tom obi ni bufu kra mo jonsa na orfam krofia na se nsu ba hwim na maame ne zama kwae a nkobe de no wabebeze mi na wo yedo wabekere enkwaje mono Nyankopon na nkasa openo na oye tasedem Rabbi Oyekase sina yanko krowa obe mankesim a wo finfini man growing obe mankesim obi umem wo bosom kokom be che February ne da a otodo eduonu awotwe wo won wo bosom mu osenda odo banyi party biem nti wo man nda wo man bosom wo man wa afia wo won wo mumpo wa afi apem ahakron eduonum ebien mu 1928 February 1952 wa calculate titu bi film ne fe bi ka ho na take mfi adami bre weedi ipeda hu na simpler
2025 years in na abo 1958 na nso ato 1958 efi 2025 do baka no wa fondo da fa Rabbi ekese yen show each day on your small boy bi no abetwa wontro dabi and I know you took one na bra mo godom riti Nyame Somafo no woda se kira fofrofo no na ma sore je wona ma me bi se da papa yi de mesme na yim dua ti de orem bada orbada da hen Rabbi ekese na de kura ma me ne kan yo se me menyim da nka maba na macho men na ka ayi kura de nkrama bi a wasa ho na ka wode akiri bi nam sa no nkrama no na hala Rabbi Oyekese. This shows how Anyankopon oye no the ombre yipati biem. Na ombobo yen. Na Nyame Somafo na semni. Also osoro do ma wo honi na another one ba asase ndo no. So wo osoro wa zo oye tie wo mu no oye 70 feet. Ntinka Nyame Somafo rebe wo de amfa ndo oye be de 65 feet mpo a. Papa, mame, owere botum aben no. Na ka wana na baba abotu ni fidue mu Rabbi Oyekese baide na aben no na momo na Nyankopon azebi owo ne cha wo fa na ehummobor nti we mamadam ehummobor ne bi ma wa bati bie ma emi no amamasa yenu kokoi yi kan ho a yenu nkrodo yi kan ho a yenu ase yerbe kan ho a yetum yakwane nchen na yakokoto na watse ne nsa wo yana do Rabbi Oyekese. Senior, come on. I said, da, what war conquering Nyame Somafo no. Now, bra what war conquering Nyame Somafo. Ni papa nua what friend kwa me ba. Papa nua me kira o conquering Nyame Somafo ne papa. Nua what friend open kwa me ba. Feel adwumam. Kwa na ma me efu amro won enchan kwhwe no. Papa feel adwumam. Osande wa hu de demebri wa wo ne ba. Neba na ba asase ndo bra wo wu Yesu yansafo ba asa bi no wokohye no Rabbi Oyekese the man yansafo ba asa no bra wo de won ponko na adenam ohun de no arobe ya ya hire wo hwedi iche de bibi aba asase no do na ka onya wonwa da papa wusu we adwumam na sin de hun de wo yiri wa wo ntidam da wo bokwa akohye Amanaman Abatampa Somafo Yawoh Yamawambo Yanamosma Fudima Yensroche Anopeya Yenemesa Adetia Somede Kanaba Somafo Yawoh Obatampa Ekwayemwa Rabbi Ekese Ekasampa. She oya dumbio isn't it a shows concroni Nyame Somafo wa oho na ade ba ni afoto nchen so orin tumi ya na na ase oso ye sa ade no onye ye ya bibi ansu mu kwenda maka cho da adari onye ye ja osi bibi ansu no kwan dan ko baka cho da wo ye ba da be I rent tapo bibi ai wo su no kwenda nko nkan kiro but obeye ye ni nti no setena ase Rabbi Oyekese ampa Demebri Osomafo bi anji na baby abiem me tizide nu anum so push it to internet sumanyi bi anyi baby abiem Nyame asoman so ho ano so omra okonkro Nyame Somafo we kumfioto omra no maka ne enti na nka me tizide embribi mo ye nhihye de nka meka ache wo yina de won fa won san tomodo na mo so mo fa mo san to odo no nka ebo hu bi nka ebe hu de Elijah bi obe no obeye bi so ye Elijah no riye bi a onya wonwa nka ebo hu asmo we so man Ghana Rabbi Oyekese no it's asem we a o hyew nkran no to wugizim da no ne Nyame waye madom o se nda bra akọ asọ ka kira hu de se botu Yesu a nka beti na chi ana yedam naka wa hu na nakra motin wa ankasa hu na no wo ma me po aye mu bebre na ya motin Rabbi Oyekese within you this is the time a brasso this is show concroni Nyame Somafo a aho brasimuli
ahobrasim enyizim na akoto boko na akada papa medawase de mankasa medemenwa medabebo hu amen oba boje gugu na ba asem no wasi osi moje etun mfido ebien moja etun afe ekor ebien wara ya oba mpo ne buhu sana so na wotwempo ya afamide no bia moja de ma mfido ebien wasi Yesu abaye bia mo cha do ochiro do ama Rabbi oyekase Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo no so oso bia na moja etun 24 years e wo Kumase esi nimpon moja etun 24 years no so onkan ne obinity 12 obinity 24 nti no so onkan ne nti na no gina wakada hwe emi ayeresa mesempo yi memumfo ntumu ho ana ya nti dam kasan na momo osoro nsam na American hona na waka bi wasase do asumdio sina come on abia kase oy kase ampa onamde na oye onwonfo papa ya orukwa akwahwa Nyame ne Somafi zo orukwa akwahwa ajenkwan awa bai zo orukwa akwahwa za ne mame anada ne yir ne brother ne yir wa wuni oso na oye onwonfo be kire security wo obrenyi bia onu twopan wo da mebia no adwumam security no amde nansi ya no ba na oye watchman asumjo security in the nansi ya security but to send the friend watchman oye oba akra friend watchman edwuma ne brofudin iye oba yoyobeyin no watchman Rabbi oyekase osi papa ayoyonfo na we hu da wa wo ne be ya ba nti da meta oba den obakwa na wakasren Rabbi ohu ye mobo na yente Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo wase senior kwe wo obrenyi bia onu twapan wo da mebia no adwumam na papa on ye just an ordinary security man watchman bi wo agbakwa no excuse me to say no teenager na bia no na so no watchman ho no di o san da an yadama masa ade na kan ho a obi kwa ya onfo ngwa amuna no mo una odegu no ho nti ni so ya no watchman na adwuma menen na momu o san da oye okwan a ye ba fado ya akwa yankopon na ahimem nti papa no di nkan wen okwan na to no amen ne papa di nkan wen okwan na man o se no oye onwonfo a orehwe obranyi bi orutwa kwan do senior nti emiro obrenyi a wofra na Anthony hune de onye adwumam no oyi na di osibra papa yi kwa ekohwe ne beyi ne boss onye yi adwuma ohunde onye adwumam nti we yi na di iche da asem bi esi sentrin de oma ewifu ko wi anzam biro ofi ho no wa ma ewifu akwanechi wa kwasesa onzam efiri ho papa wa nka be yi na di anada ne yi na di wa ka no kwa awu na obiri ye wedwuma na edwuma ori ye yi wa ma webo wi ade efiri ho aso wara baka cha no yi edwuma ni biem anada onkofie sabaka donko nanso na nyankopon na yiminya mpede o de zintira Rabbi oyekase senior also onamadam mama efu mbruwa wa wo fufuru yi de abofro beta kai si munye opanyin kwa meba call obrenyi no wode wora kapa ne chew bra wo yi na ezinti ye na yene nana yene mame efu yende dabi sabofro benti ma we yi we fi adwuma mza anhwe ni a obeka na mawo musuba abofro be yi je ofa na yi je onye bi wona asetena meda na mpo anhwe ni ya ebusia na ofi mba beka de owo bra wo wa na yim do wo ye musuba nti ya papa oye adwuma mpo ma me ye binya bitin wo yi ni de edifi adwuma ena se maame na akasa momu po nuku na nke bi mpo ayo onye news na momu nuku nnua ono be news Rabbi oyekase ampa osanda nuku nnua so wo mma nti mmofra me so wo hia na so Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo amfa ne we by 11 years a e ga ba asam na oboko de bia atware ho osanda e be ka na busuafo wo de na wo na wo saka mo papa no nti ya mohwe ne ye
Isa mnambwa. Rabbi oyekase. Ayekase ampa. But o send oye Nyame no Somafo nti mami e from rowa kedi no so dabi. Mere mama dzimboni bi mbata mebe ho. Open so ne anko. So ne anko. Osenanso emiro obrenyi ye yobo abofre be yidupe na ope na asam. Awon wadwuma Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo di nkan ye ne dam mrimpo na onkasa. We ye obi edi afi adwuma mu. Onam onu nti ose bro obrenyi hu npe ose anhwe ne ya mpra kwan ma me ntwa nwie na waje afi mensa. Papa ma na maka na mum dem brim ma atwa asan adwuma no wa wo da base kokaye. Enwo yi we ti fi adwuma me fi abien ni nya adwuma yeda. Rabbi oyekase. Ayekase ampa. We adwuma say ya ka ka menya fi adasa aya akọ pension by force. Se shio Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo wa. Dambra taka. Bra wo won se wakada taka each only 24 hours. Each other wo won only 24 hours. So to mam obi a we in ezifi adwuma mo ye na adwuma. We adwuma say wo Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne zinum. Ebe fie bɔkɔ na adwuma na ayi. Amen. So ya senti na na ma di bo pay haza. Inne Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo betin nsa. Amen. Na so tin nsa be fie bɔkɔ no na apomze na ba. Amen. Sine yanko. Wala no ka kire kwa me ba de onka ye na adwuma. Okay, cha papa de kwa kai we adwuma. Yes. Obi a we yinedi. Ghana hampo se ka wo na gene taxi. Efi me nua Peter no mo nsema. Bra no man kesim na Peter na bra bo no te de. E de wuti ba pimpim mu dama. Nansa na oba the taxi na efi driver ni nsem no. O make sure there wa say wa check out owners by 20. Inti bokwa obi ni fe na car no wa park so. Ba so odema mo maka. Who born dog. O mama hwana. But Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo say no ye tum no ye kainti. Bra kain no turn no the pass share. Mpa me list mistake. Edwuma maybe amada ka 9. Abrante man na me we di saka ye edwuma. Brain mpo no nkasa. Inda dem bra Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo wa ye panyin. Inda dem bri baby opebi otum ko. Abazi no nkotum wa ya mo. Rabbi oyekase. Ayekase ampa. Sa pomzina yezin na chen. No na nkasa obetem nsa. Rabbi oyekase. Ayekase ampa. Siniako. Emom oka de wonfa abofra beyi into no. Imom na asam oka de abofra beyi de wonfa no ntom. Abrofudin a emi na oje de yakwa asola ansa no wame Peter. Wame Robertson, Johnson. Inti bo ho abiru obi pa our friend also friend Cynthia. Abiruwa friend Cynthia. Rabbi oyekase. Ayekase ampa. Ya abiru mpo no for Cynthia. Na say yakete say da nkoba for de. Obi ne brofudin oda no do so kepe gide nsum na ansa na. Akanwe. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo no ne de wankɔ ho baby aro. Yimpa nara na ɔka kyerɛ dabi wonfa no ntomara. Rabbi oyekase. Ayekase ampa. Ne brofudin so oyedo. Eyo. Alphabet odikan no odikan wom. Ofren ne. Yawoh Anthony. Rabbi oyekase. Ayekase ampa. Aso ofren Anthony. Woso brofudin ye. Ofren de Rabbi ohuye mobo. Senior come. Inti ofiri da membere no. Doduala na wo friend no Yawoh Anthony. Ose afri idina babrain na asada one fountain to ofi da mebrain na wo fi brain hware banete. Abofre bo ndi na watwe no kita brofudin odereko. Rabbi oyekase. Sa wo so nde. Itina ebusia bi wo to wo do a wo fa ne nkrabia. Iye bibiara onyeye. Wofra we yinda bibiara be ye bi amfaso mba ho nda Nyame Somafo bezesa wudin. Amen. No be ye wudin foforo. Ne ti odema mo no obeye nhira na adom wo abrabom. Rabbi oyekase. Senior come. Emom na ni tin papa yen Yawoh baby. Yen te fantika so imbom na ni tin papa yen Yawoh bedu. Rabbi oyekase. Ayekase ampa. Ni tin papa ni
Each day, Dini be ha, Papa him. Wara awoba na ato na nkrabia. Hwe oba asase do ehun. Nkrabia mun sama. Anya izo. Ye nwhwe onye ye. So obebare na. Botwe no mutan bobe obokobi oboko na ofna another obre otena wo retwen. Rabbi ompengu mfa maye. Amen. Na Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sese hen ezene mahen. Amen. Amen. Osina ne di papa ya Yawoh bedu. Osenda ya kani. Yes. Nso do nya kani zin. Na da rechira Yawoh ne mu no asehwe. Yawoh da na ro ya ono ankasa bosen Rabbi na anada. Yes. Na meti am say, "Hey, asem bi aboman Ghana." Osi Yawoh da no, oye Yankopon no ro bo so ni asa. Oye ono adam Yankopon na anada. Amen. Amen. Senior, Tiodo. Yankopon Somafo ya abofraba no. Also, Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo bro ya abofraba no. Na also school kono. No so school kono. Na wofo de ne kwoto ahyese school. Awofo ya mbɔ na abor nti wo ma mo nya obreyi ne yimzi ne bi da wo de ne boko school. Wo abuna Ebrem. Wo de ne kɔ abena Ebrem. Owo finfini mantom. Da mu kro ne bra ya kɔdo. Yere kɔ Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo wo da mu kro no do. Ye kɔ hie papa bi. I say, ha, Yawoh. Sadam Pape, Okada Nyame afrana, and me jichim. But Ojichim so do we. Rabbi Ekase. Obi anyim number Fabrim, Mayina ko school. Also, Pape me in pa, broke school no. I say, yo, Kwam was a young sanya, Nasa and Saya, I don't about two, Kwam one. Nam sa no chede nyimne pa by Pentecost nti na sori binti oji no wano fanfado oji izi ano fanfado na mum akoma ne de na the gap no oye too wide onje ndi onyimide oye awonwaze oyimde ya wo de okada oye dem a oye na mum pa da Nyame asoma na medine chide me ya sori pen no Rabbi Oyekase. Oyekase ampa. Demu kro na ya kwari a ye ka sa maame bi jizi danyo. Ya obro obakro ma ne yehunu. Na momu ma kwa aso me 80 years. Me tia welfare ya na mrebowu na we tia mamamba. Osi minketi na chiri obaya din yo. Rabbi Oyekase. Oyekase ampa. Samsa maame welfare no won tia moment na asase do osi da bi obotua mamamba. Na msi na sana asem wo ho. Rabbi Oyekase. Oyekase. The American na amamehu tuma abanintan no baby ofiba. Amankaka ndo mokwa akwa bi ho mokwa emehu hwe. Ha. So bi nyimo odisha no fa na akwa. Yinya akwa bi odisha automatic. Ewansa enya kwata. Anape kwa nti aka wonsami na oten nsa. Denti na hu ndo odinsa atwo nyanko de walampo embutu na yimo ho na wala aka da papa twa mama amfa msantuma apempem nka wabo ho ase boboto Rabbi Oyekase apa nka po ya bo ho da wansema mpo bi wansema akase na woman wananam waso ho aide sabi eyi mframa bi na mframa na aya papa wabo ho da de bokofie nde batiti do no ten se wo abrabo mansa senior ko osebira oko school no bra oko school no no ta aka kire na awofo de afi o ta aka kire na awofo de se oteho ana onama ma me papa say na mate ho anada mnama etse kasa ya mate kasa na ohu de oja so etwa no ho afi so me sa hu de oja etwa mo ho ehia ahwa ye de besi anambre nti inti na kwa nti na obo sunsun konkon no Jesu bo no wan kompai bo baby ara bro sana asma me papa say na mnama anada sama nkote mate ho a mate kasa kasa na afi so bo hu da ade bi etwa mo ho oja etwa mo na mrehye na so ansho so wo na maame na okada masem che abaka do ne yan ho afra papa anhwempo akatu ne demado cause beka de so didi me ya na ya okada masem te batu ne demado Rabbi ohun yan mobo amen. This is the reason why America church the Sabbath heart na ho o send the bra be fie boko no omammo de mo je na otwa no ho hia no omammo bi na sadiri kofia afi oje ne be shase do re n'edwuma ko na sunsum biara o we abusia no mu sunsum biara o we adwuma no mu
sunsum biara wo baby a wo madam nti ebo bra on yeye no afi oja no ba sha ase do orehwe won le se oja no sha ase do orehwe won za rabbi oyekase afi wore bo hu danger first no from nkrabia nan that wo from nshiraba rabbi oyekase Sampa. amen a community numbe Now so on me there no ya abofra nti na mo bra no so ne papa na ne mama fido yi da abofra ba kwe na wo fa mfa dem asem ya ya hwe ebusu ne hwe din na so da bi kapimi biribi ana papa so me do nka ma me jisi de ho ne te anhwa yen senior man Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ne brede pen baka chana mami Yawoh ne de ban wante wodo sede bia ya kada ayo kada mensam physically want to ne de ban do amamu anke kada mensam but no wonyim do oyetum rabbi oyekase mama odasronko inse ya that to do in the bodu fie no wa bo hu da ma akọ baby oye adentira sawadin sanu to da sunsum biara rukuti odi ohun pia na no boefu wadin sanu to do say Nyame Somafo ten na sanu wo da sunsum biara ori ye obiara ohun ana no boefu inya ne hwe oba ndama na wan kase hu da yes Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame afia wo abom na wa mama meye njina do rabbi onya ne dam fama hen se bia ye wo mi osahen yareba na yen jinsi de ono na Nyame asuman do obeti dem dwumezi na osa aboa mi na o yen jinizi de oye Nyame na obotum waye amaye rabbi oyekase ampa oyo won weni Somafo oyo won weni Somafo oyo won weni Somafo oyo weni oh Yawoh weni Somafo oyo weni asa da membri ya baji ya collection asana ya na jefo waba nti yasra mo fa bo numra wa ya nantam ya mbere noko aya nantam ne mo fa e bo numra ayo yanji ya collection asana oyo won weni me Somafo yo won weni oyo won weni Somafo oyo won weni oh yo won weni Somafo yo won weni Somafo yo won weni timunji na ya Nyame Somafo yo won weni imunda na se Nyame Somafo yo won weni emonko tono Nyame Somafo yo won weni yo won weni Somafo yo won weni timunda na se Nyame Somafo yo won weni amunye na ya Nyame Somafo yo won weni amonko tono Nyame Somafo yo won weni Oyekase ampa Yamawu akwa baba asomdwe intuntum so bia jizi awehye mu na abrabomu insakraye wo yerisumi na yerije insami wa koma mo mbwe imatum a ofi abosohin rabbi ni nchen ahaye insenkyerene bia ahaye bia ahyebresesa na ahaye bia abrabo yeye nya ahobona eni abosohin rabbi inya enketanzi Yamawu akwa baba hen kosida sumi uyezi ahyese sarisha hen wo TV do ana ekayen wo intenten kasa no da ya jizi de aboso nyankopon wo azisronko bi ma rabbi yekese